Ngicela umntwana uzoba hlabelele isihlabelo esihle libongile Nkosi engibusisa 151 Libongeni
ngiyababingelela abangcwele. Ngibonge ukunikwa lethuba. Ngidlulisa ukukhulu ukubonga kuNkulunkulu wasephakameni ukuthi ngigcinile nami kwaze kwafika lolu suku ngakwazi nami ukuzoguqa nabangcwele kuyisabatha lokuqala enyangeni yomhlangano kaJehova. Isihloko sithi umphumela wokungawugcini umyalo kaJehova kanye nomphumela wabawugcinayo umyalo kaJehova. Ngicela ufundelwa kuDuteronomy 28 evesini yokuqala kugcina kweka-7 Nkosi umbusisa uyifunda. Deuteronomy 28 kusukela evesini yokuqala kuya kwelesikhombisa. Isihloko sithi isibusiso nesiqalekiso. Kuyakuthi uma ulalela nokulalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho, uqaphele kuyenza yonke imiyalo engikuyala ngayo namhla, uJehova uNkulunkulu wakho akuphakamise phezu kwazo zonke izizwe zomhlaba. Zonke lezi zibusiso ziyakufika phezu kwakho, zikufice uma ulalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho. Uyabusiswa emzini, ubusiswe nasensimini. Iyakubusiswa inzalo yesisu sakho, nezithelo zomhlaba wakho, nenzalo yezilwane zakho, nesanda sezinkomo zakho, namazinyane ezimvu zakho. Uyakubusiswa iqoma lakho, nomkhombe wakho uxova isinkwa. Uyakubusiswa engeneni kwakho, ubusiswe nasekuphumeni kwakho. uJehova uyakwenza kuba izitha zakho ezikuvukelayo zibulawe phambi kwakho. Ziyakuhlasela ngandlelanye, zikubalekele ngezindlela ezisikhombisa. Amen. Sihlobo ezinhle Nkosini, ngamazwi lawa akhuluma ngomuntu owenze kahle olalelile. Uma uqhubeka uyathola futhi lapho umuntu ongenzanga kahle ukuthi uholani. Lezi ibusitho eyitholwa umuntu owenze kahle, kanjalo neziqalekiso eyitholwa umuntu ongenzanga kahle owenze kabi phambi kwaNkulunkulu. Usungeni leyo mhlangano kaJehova, umhlangano wesivumelwano, lapho uNkulunkulu enze khona isivumelwano nabantu bakhe ukuthi kuyothi makuyinyanga yesikhombisa bese bayakuyeka bonke abakuthandayo bazohlangana endaweni yokuhlangana lapho abazolinda khona izwi lobabizile ukuthi unomhlangano nabo ngoba efuna ukuthini kubo. Bantwana basephakameni, njengoba kungumhlangano akusikona ukuthi sinikezwe inyanga yokubusa noma yokuzochitha amaholidi noma sithathe ama-leave sizobusa kule ndawo, kodwa lapha sizokwesaba osibizile, sizokhumbula ifungo esazenzayo ekuqaleni ngamunye. Umenzi wethu uzokusibuka, uzohlola inhliziyo zethu ukuthi esafunga ngako ukuthi ngeke sikwenze nokuthi siyohlala endlini kaJehova kuze kusekuphela kwey'nsuku zethu. Ngempela kunjalo yini? Kulezi insuku uNkulunkulu asiphile zona sihlalileni endlini kaJehova. Ukuhlala endlini kaJehova akusiko kona ukungena ethempelini ugqoke mhlambe umNazaretha
noma ungene emgidini usine, kodwa kukhulunywa ngomuntu inhliziyo yakhe ehlala inomhlangano noNkulunkulu owamdalayo nenza isifungo naye ukuthi akasana ubuya phinde abe nabanye oNkulunkulu ayawubadumisa ngaphandle kwakhe. Njengoba silapha singakulibali ukuthi kunezinhloli ezikhishiwe zizosihlola ukuthi kwakhona lapha emhlanganweni uma sihleli silindile khona sisuke silindile yini ngokwempela, noma mhlambe indawo lapho esihlangana khona sikwazi ukuthi sikhulume izinto ezingahlangene noNkulunkulu nokuba senze ububi ngoba siseshashalazini, sisendaweni ekude nalapho sihlala khona emakhaya ethu. uNkulunkulu uyasibuka ukuthi khona ngeSabatha siza kuye emakhaya sishiye senzeni, besingabantu abanjani khona emzini wethu, ngoba ukukholwa kuqali khona ethempelini, kodwa kusukela lapho uhlala khona wena oyinhloko yomuzi, athena okhulumayo uNkulunkulu akakubusise. Wena oyinhloko yomuzi wakho uyakubuka ukuthi ngabe uyifundisile yini yona indodana yakho lena ekhulunywa ngayo, ufundisile yini ngomthetho kaNkulunkulu, uyayixoxa indaba kaNkulunkulu nendodana yakho, uyakulandela yini ukuhamba kwayo njalo ubhale ukuthi umntanami ngikwenzile ukufuna uJehova, ngimelulekile, ngimgadile, ngimbhekile ukuthi angagwinywa ngamabhubesi omhlaba, angashwabadelwa indoda yetekisi, aze akhule azi umthetho kaNkulunkulu. Nawe mama, lapho kuthiwe nawe uyifundise kahle indodakazi yakho, kufanele ukuthi namuhla wazi ukuthi kufike umhloli ozokuhlola ukuthi indodakazi yakho uyifundisile yini kahle, ngabe khona phakathi nezinsuku ihamba kanjani, isuke ikuphi, ikhuluma kanjani nabanye abantu, iyabahlonipha imbona abantu abadala, wena ngokwakho ikhuluma kanjani nawe. Konke oyitshela kona emehlweni akho kukhona yini ongakubala ukuthi ikwenzile, noma imelana nawe uma ukhuluma nayo ikhulume phezu kwakho. Babusisiwe abayotholakala bengamadoda eqiniso bethembekile ezindleni zabo, abayizinhloko zemizi, abafundisile amadoda nabo ngokuhlonipha bona bengabazali nokuba kudlulela kuhlonishwa uNkulunkulu. Bantwana bokholwa sizobukwa, sibukwa ngisho nezandla zethu ukuthi ngabe izandla zethu kusukela sathi siyayikhetha inkosi yasePhakameni ziphathani, kungcwele yini eziphathayo, akukho yini ezithi mazikuphethe umoya kaNkulunkulu uhambele kude. Mhlangano bangcwele, awusilona idili lokubusisa thina, kodwa uyidili lokubusisa uJehova. uJehova ufanele ukubongwa yithi, nezizukulwana zethu ufanele ukudunyiswa yithi. Akana ukudumisa thina yena, kodwa kusifanele thina ukuba simdumise ngezikhathi zonke, noma ngabe singekho ethempelini, noma sisemsebenzini, noma ngabe sinikezwe ikhundla, siziphathe ngegama likaNkulunkulu emsebenzini. Abantu mabesebenza bangabi ngabakho, ungakhulumi kubo, ungasebenzisi isikhundla bese isikhundla sikunikeza ukuthi wena ungcwele awoni lutho, kuze kuxoshwe umuntu
ngenxa yakho ngoba uthi akafuni ukukhothamela ngoba emsebenzini ubekiwe ukuthi ubuse abantu kuze kulale izingane zingadlile ngoba ufuna ukukhulu ufuna aqame ukukhulu kodwa kungekho noyedwa olwa naye ngenxa yokuthi akafuni ukulalela umthetho kaNkuluNkulu. Namhla sizwa uNkulunkulu esinikeza amazwi omuntu ohloniphile, umuntu olalelile. uNkulunkulu kuthiwa uyawumenzela izibusiso, kuthiwa uyawubusiswa yena nenzalo yakhe, kuthiwa wabusiswe ngisho nasemasimini akhe, abusiswe ngisho namaqoma akhe axovela kuwo uflawa wakhe, abusiswe ngisho ekungeneni nasekuphumeni kwakhe ngoba utholakele ehlonipha egcina umyalo kaNkuluNkulu. Umyalo ke kaNkuluNkulu uyitshe uyabasinda abaningi, uyasisinda umyalo kaNkuluNkulu. Lapho kukhulunywa khona ngawo ababi baningi abantu, bayahamba abantu baqoqe bahambe bathi bayahlukunyezwa uma kukhulunywa ngomthetho kaNkuluNkulu ukuthi uNkulunkulu udinga ukuthi umuntu oyikholwa ahambe kanjani. Uma utshela abantu ngezinto ezifunwa nguNkulunkulu, abantu bayaphunguka bahambe baye kwamathanda lapho abayofike benze izinto abayicabangayo zona, bona abayicabangelayo nabazakhele zona zimukeleke zibe igugu. Kodwa lo mthetho oshawe nguNkulunkulu uyasisinda singabantu, sibonakala sihlukumezekile uma sitshelwa wona ukuthi asitshelwa ngawo ukuthi asiwugcine. Sibona sihlukumezeka, sibona singenayo indawo yokuhlala kuleyo ndawo, sibona sisejele uma ngabe kukhulunywa ngokugcinwa komthetho kaNkuluNkulu esilotshelwe wona ngoMose. Hlobo ezinhle enkosini, uShembe wasethulela imithetho yokuthi kuyakuthi uma ngabe kuyongena imini eyingcwele isabatha, wathi uShembe bonke abantu abaganile nabaganiwe wathi akube khona ukuhlukana, kunikezwe uJehova ubungcwele, umuntu abe nosuku alugcinela uJehova njalo ngoLwesine, konke okuthandwa nguye akugcine ngoLwesine, kodwa ngoLwesihlanu kusuku lapho uJehova engenisa isabatha lakhe lingene kumuntu ehlanzekile, inhliziyo yakhe yendlalekile emkhondweni yezimemezelo zezwi lakhe, noma efika engena ethempelini ingilozi ezicaphe emasangweni zithokoze zimshaye isitembu esihle, zibhale kahle ngaye ukuthi ukwazile ukunikeza uJehova usuku lobungcwele, ukuyeke konke okuthandwa nguye, wanaka ukufunwa nguJehova kuye, yena nezingane zakhe nendlu yakhe yonke. uNkulunkulu uyathokoza ngabanjalo ngoba uma uShembe eshaya lo mthetho wayeshayela wona ngoba efuna ukuthi ekugcineni sizuze ukungena emzini oyingcwele, ngoba wayazi ukuthi abangenzanga njalo abanayo indawo, abanasabelo phambi kwaJehova. Kodwa lo mthetho uyabasinda abantu ngoba abantu baye basebenzise ukuthi bona babonwa, bakhohlwe ukuthi lo nkulunkulu abamcelayo uma bethandaza, bakhohlwe ukuthi uma bethandaza bayanxusa, bathi Shembe uhlale eduze kwami, lapho engikhona ube khona, ungangishiyi nomaphi. Nkosi yokuphakama,
uze ube nami. Kodwa kuthi mase beqa imithetho kaNkuluNkulu bengasemi lapho uNkulunkulu ethena beme khona, bese sebeqa bese bathi ababonwa ngumuntu. Kodwa banxuse bona bacela ukuthi uShembe akabe seduze kwabo njengesithunywa sikaJehova esingimoya oyingcwele. Kodwa mase benza izono bangabe basakhumbula ukuthi bazicelele bona ukuthi akabe seduze kwabo. Hlobo ezinhle enkosini, njengoba kungumhlangano sonke asizifune ukuthi njengoba silapha uNkulunkulu uyathokoza yini, ingilozi yona engamela umhlangano ibhala ukuthini ngathi. Uma ngabe kuthiwe mani wadlula wena, wadlula lapha engadlulwa khona, kuthiwa mani lolu suku lusuku lukaJehova lokwemukela ubungcwele nelokungcwelisa isabatha likaNkulunkulu, wena ulenze usuku lwakho lokujabula lokuzijabulisa wena. Lokho kuyokwenzela ukuthi umphefumulo wakho ungayitholi indawo uNkulunkulu. Bantwana bokholwa, kufike izinsuku lapho uShembe ethi usuku lamakhosikazi, lapho athi amakhosikazi kabili ngenyanga awavele awodwa phambi kwaNkulunkulu. Kodwa kuthi lapho usuku luka-12 lungolokulindela ubungcwele bukaJehova, kuze ukuthi lolu oluka-13 luthole umuhle, inhliziyo yakho ibe yicansi olendlalela uNkulunkulu, hayi olendlalela umyeni wakho. Kuyawukuthi esinye isikhathi uma ngabe usuya emkhosini kaNkulunkulu bese kuba khona umuntu oqubukela endleleni abesethi yena usenothando olukhulu olwedlulo likaJehova, usezwa wehlelwa uthando ngawe. Kodwa zonke lezi insuku ubukhala uciphiza izinyembezi, ufuna uthando kuye, enganandaba nawe, engafuni nokuba umbikele ukuthi uphelile ushukela nokuthi kuphelile impuphu, engakubingeleli, ekhahlaza zonke izinto. Kodwa bese kuthi ngosuku ekufanele uthande ngalo uJehova, bese kuqubuka umuntu wasemhlabeni athi yena useyakuthanda. Kufanele ukuthi uzibone ukuthi awuthandwa nguye umyeni wakho, kodwa uthandwa nguSathane. Kufuneke uzazi inkosikazi ka-14 ukuthi mawunomyeni obangisana noJehova usuku lwakhe, uwazi ukuthi akusiye umyeni wakho kodwa nguSathane ozawunqotshwa. Kube buhlungu kuwe uma esenqotshwa, ngoba usenawukhumbula ukuthi wenzani. Usuyobuka abantu abakuloyile, ubuka abantu abakuzondayo, ukhohlwe ukuthi nangalolo suku uJehova lona somcela namhla ukuthi akakusize, nangalolo suku wayengekho kude nawe, wayeseduze kwakho, wakuzwa, wakubona konke okwakwenzeka, wakubona. Usukhohliwe, kodwa manje usubona abantu abangahle ngabe bakonele ikusasa lakho, kodwa ikusasa lakho lachithwa nguwe mhlazana uvumela uSathane ethi uyakuthanda, ephikisana nosuku lukaNkulunkulu. Ngoba akekho umyeni othanda inkosikazi yakhe ongayithanda ngey'nsuku zikaJehova ngaphandle kokuba uthandwa nguSathane. Kuyawukuthi uma sezedlulile iy'nsuku zikaNkulunkulu, usuluphulile
lolu umukele uthando othi wena uthando lomyeni wakho kuyothi makwedlula lapho esegoqile uJehova esekude nawe bese wehlelwa ukwaliwa okuyisimangaliso ubathi uyafuna ukuthi ngaliwa kanjani lo muntu wangithanda ngiphethe isikhwama sami ngiphuma ngiya 14 wathi useyangithanda ngabe manje seyini ngoba lezi insuku sengivumelekile ukuba ngimthande usevumelekile ukuba ngithande kodwa uyokwala ngoba ubuhle bakho buyophela ngalelo langa uyophucwa ubuhle bakho ngokuvumela ukuthandwa ngesathane ekwephuca usuku lokulungiselela uNkulunkulu wakho ozothi na udlule emhlabeni uye kuye ukwehluleka ukwakha indlu ukwehluleka ukulungiselela kuyongena emzini owakhiwe ngedwala kodwa ubese ulungisa ukungena endlini ebhidlikayo yasemhlabeni engamile ewayo ukhethe ukuyahlekelwa yindlu engena ukuwa uyohlala kuyo kuze kube phakade ukuthenga uthando lwasemhlabeni ulahle uthando lwasezulwini kubhujiswa komphefumulo wakho nelungelo lakho lokungena ezulwini kukhona abantu abazi ukuthi isabatha ligcinwa ngomlilo ukuthi ngiugcinile umlilo ngiucimile ngesikhathi esingikuthi kodwa angawubuka umlilo ovutha enhlizweni yakhe ozoshisa inyama yakhe nozoshisa umphefumulo mase ligciniwe isabatha ucinyiwe umlilo kodwa ungawucimi umlilo okuwe uligcine kanjani isabatha uma ungena eminyangweni wethempeli uye uthi ubalwa ukuthi ungubani uma ukwazi ukudelela uJehova uphinde uzongena endlini yakhe ungena nodaka ulwazi kahle ukuthi lolu daka uNkulunkulu ubhale phansi wathi akaludingi ucela abantu babe ngcwele mabeza kuye kanjalo nomama bekuthi mangabe umyeni wakhe sehamba ephikelela endabeni kaNkulunkulu ekhumbula insuku zakhe zesifungo bese kuqubuka uthando kufanele yazi inkosana ukuthi ayithandwa ngumkayo kodwa ithandwa ngesathane ithandwa ngumdukisi ithandwa ngumbhubhisi kufanele inkosana engcwele kaNkulunkulu ibaleke ibonwa yizwe igcine ubungcwele ibese ibaleka ihamba isifele isethembiso eyasethenjiswayo bangcwele umyalo kaNkulunkulu uyababa umpelempele inhlaba akekho umukelayo kanjalo bangcwele namasoka noma ngabe akulona usuku lokugcina ubungcwele kodwa umuntu obizwa ngekholo atholakala saqonyiwe atholakale asenosambodi wakhe uyaye athi uma esengena uthini uNkulunkulu eze kuye uthini umbhalo obhalwe enhlizweni yakhe ngoba konke kubhaliwe kuye uyazi ukuthi wenzani kodwa akakhumbuli ukuthi uNkulunkulu ombonayo ingilosi zibhalani ngaye noma isehlabelela noma isesina kakhulu noma esenzani kodwa ingilosi yambhala ukuthi odelela uJehova khona lapho kusho njalo kuzaga ukuthi ozonda uyalwa uzonda ukuhlakanipha
anjalo amakhoba kuyothi mase qhamuka umoya uzokwela ayawuphumela eceleni aphephuke ngoba wana uhlala lapho kufanele kuhlale khona ukudla kwangempela ayawuhamba nomoya. Uma ngabe umzimba wakho ukukhohlisa ukutshela ukuthi umkhulu wena kunoNkulunkulu ungaphezulu wena komthetho kaNkulunkulu uze ukhipha amazwi utshele inkosikazi yakho uthi mina ngakulobola uma ungafuni ukwenza umthetho wami phuma uhambe lapha. Asikho isono seyobizwa inkosikazini ngoba uJehova ubekhona uzwile ubonile. Ufanele inkosikazi mayisifike endaweni kaNkulunkulu ime ngaphandle ibese ihlambuluka kubakhokheli ukuthi inodaka uNkulunkulu angafuni kodwa iphoqiwe bese ihlanjululwa ingene endaweni yabangcwele. Sisemhlanganweni bangcwele akhona amasoka ayabe ngamasoka kakhulu makumhlangano nasekusineni bakhona abantu abaye bathi nabasina enhlizweni zabo bangabi nawo amehlo wokukhumbula uShembe mhla ehlupheka ebizwa entabeni yomhlangano ethuwa ngabantu. Kukhona abantu abanenhliziyo ezingenawo amehlo wokubona uNkulunkulu abangakhumbuli uNkulunkulu nabasina abangamkhumbuli uShembe owalanda lokukholwa kodwa abaye basine ngoba bathi bafuna ukubonwa intombi labo abangamasoka abasashela kodwa besendaweni kaNkulunkulu abathi mabasina basinele intombi zabo neintombi ezithi mayisina sinela amasoka azo sizobasinela esigcawini sikaJehova. Qede lapho kungapheleli lapho kuxoxwe nje ngalezi zinto zabelungu kukhulunywe izinto eziphambene noJehova endaweni kaJehova mase kwehla ukuhlupheka wonke umuntu uthi Thixo wami idwala lami wena ungikhohlwa ngani kodwa azi kahle ukuthi uNkulunkulu umkhohlwe ngani. Ifoni yakhe iwufakazi enalo myalezo owenza ukuthi uJehova amkhohlwe. Nenkosikazi noma nentombazane enjalo kuthi mase kwehla ukuhlupheka bese ethi Thixo wami idwala lami ungikhohlwa ngani akhohlwe ukuthi uyena owakhohlwa uJehova. uJehova waxoshwa nguye eduze kwakhe ngalesikhathi esinela isoka lakhe engasineli yena uJehova ngesikhathi ucingo lwakhe lungiphuthumile luphuthuma ukuhambisa umyalezo ongayi uJehova kodwa oya kumuntu otshela umuntu ukuthi uyamthanda kodwa bonke abantu baphokophele ukuthi bafuna ukuba uJehova babone ukuthi bayamthanda bayazicelela ukuthi uNkulunkulu akasondele kubo kodwa wena ucela umuntu ucingo lakho alukuthola ukuphumula uyachomva nasethempelini uyachomva ukhuluma kubantu ukhuluma kumuntu onjengawe ozawubhujiswa njengawe. Lapho esizozincengela khona lapho esizosho khona ukuthi inkosi asibe nawe lapha emhlabeni sibe nawe naphambili. Ngithi bangcwele uyababa umthetho kaNkulunkulu uyababa abantwana basekuphakameni awuze waba muhle kubantu uma ukhuluma ngomthetho kaJehova uvama ukuthi ungathandeki kodwa akufuneki wesabe ukukhuluma amazwi ayokwazi ukuthi abangenise abayowathatha njengoba kushiwo lapha eBhayibhelini kuDodo noma njengoba difunda umntwana esichazela ngokuthi kuyawukuthi uma ngabe ulalelile waleza izwi imiyalo kaNkulunkulu uyobusiswa konke okwakho uyobusiswa
uma silapha sonke kufanele sibe ngabantu abazocela lokho ubusiswa okukhulunywa ngako laphayana ukuthi kubusiswe ngisho inzalo, kubusiswe ngisho amasimo, kubusiswe konke okwakho. Sizocela lokho. Ngichaza ke ukuthi uJehova njengoba esibize kulomhlangano akasibizele ukuthi sizobusa, futhi akasinikanga lona ihlathi, futhi akasinikanga lona ihotela lapho esiza ukwakha khona amadokodo bese sigila imikhuba yethu bese sithola ithuba lokubonana. Wayakhala umhlangano ukuba abantu baqoqane. uJehova wayefuna ukuthi sizokhumbula ukuthi lapha kulelizwe asisibo bona abakhona, kodwa sinekhaya ekufanele ukuthi sisebenzele ukuba singene khona, singaqali ngokubusa lapha emhlabeni kodwa sihlupheke njengoba uShembe eshilo ethi uyathanda yini ukusilandela, ethi qala uthenge isibindi ngoba le ndlela lena inamatshe inameva ihanjwa ngabambalwa. Washo njalo uShembe, yasho njalo inkosi yamakhosi yathi ihanjwa ngabambalwa ngoba yayazi ukuthi abakwazi ukuba baningi abantu ngoba umyalo kaNkuluNkulu uyababa. Kufanele ukuthi uma uzaba umnandi ube siyawuhlanekezela unonge ngezinto ezithandekayo bese ke kuphithizela abantu bese baba izigidi ngoba belandela ushukela oqhamuka kubantu abathunywa uNkulunkulu, belandela uju abanikwa lona, kodwa umthetho kaNkulunkulu njengoba uyababa bese wona ususalela emuva. Bantwana basePhakameni, kuthi makuzongena umhlangano kube khona abantu abavuka uthando, kodwa zonke lezi inyanga uNkulunkulu ade nikele ngazo wathi enyangeni yesikhombisa akube inyanga yomhlangano, abantu bazingcwelisele ukuthi bazohlangana nami, kodwa umuntu abese eqobuka nje azokona umhlangano, azoduna umhlangano noma esewungcolisile umzimba wakhe, akafuni ukuhlala kakhe ukuthi angcole yena yedwa kakhe, kodwa ufuna ukuza khona la esizibeni sikaThixo azosidunga. Akafuni ukuthi ahlale ngoba useyazi yena ukuthi uphulile umthetho kaNkuluNkulu, kodwa ufuna kona ukuthi akeze la endlini kaNkuluNkulu azomkhombisa khona ukuthi akamsabi noma angeza angeke enziwe lutho, ngoba usukusho kuNkulunkulu ngoba vele abantu basuke bangazange bakubona, kodwa uma usuke uthi kuNkulunkulu angeke akwenze lutho ngoba kungani ungahlali kwakho. Yini into ekuphoqa ukuthi uzongena emthimbeni oyingcolisile ingubo yedili? Usuke kuzaba nani uma ungekho ngoba vele awukho noma ukhona. Ngithi-ke bantwana basePhakameni, amazwi abuhlungu akhulunywa umuntu wasezulwini uthi uma uyinkosikazi noma ubaba wekhaya wehlelwa uthando likaSathane ulivumele, izinsuku zakho ziyakhathwa, awukhuli. Umyalezo omkhulu enguphathisiwe ukwedlulisa iloyo ukuthi uma ngabe phula umthetho kaNkuluNkulu, uJehova athena mani mhla ka-12 usuku luka-12 nelokuba wena uzingcwelisele usuku ka-14. Uma ngabe ungamanga kufanele wazi ukuthi nobaba naye azi ukuthi uzokwephucwa inkosikazi yakhe. Uthi-ke lo muntu wasezulwini, abanye abantu khona bathe bathatha amakhosikazi abanye ngoba uNkulunkulu uyayenza ngamabomu, angakwenza akwehlisela benze lokho, kodwa bese kuthi labo abangahliselwa lokho
babona ukuthi uNkulunkulu angeke abahlisele lutho ngoba akusenzekalanga lokuyana. Uthi ke omunye umnumzane owayekade engumshumayeli owayehlelwa ilezi zinto engizishoyo, uthi ke yamtshela inkosi yathi lento oyenzayo izawubulala wena, angeke ibulale ngisho omunye, ngeke ibulala abantu bakho, izawubulala wena. Uthi wathi ke lo mnumzane esefika kwakhe wathi uShemba kangiyeke mina, wayekuphi ngilobola umkami, wayekade akuphi ngilobola. Uthi yagcina ke ihambile indoda yacela ngoba yayinalolo thando eyayikade inalo, kwakuyilolo lokuthi ayikanwe ngamakhosikazi amaningi ukuze ibuse ngendlela ethanda ngayo, kodwa ingambusisi yona uNkulunkulu, kodwa ayifuna ukubusa yona kula makhosikazi. Iyafuna nokuthi ayibone ukuthi ingibani, kodwa yona ayimboni uNkulunkulu ongaphezulu kwayo. Bangcwele uthi ke lo muntu wasezulwini yaganwa ukuthi yayisekuphula ke udede umthetho kaNkulunkulu. Wakuthiwa ngena umhlangano, aphume angene kule yandlu, aphume angene kule yandlu, aphume angene kule yandlu. Uthi ke yiso leso ke isizathu esenza ukuthi inkosi umqali wendlela athi umuntu osuke ebekele umthetho kaNkulunkulu kakhulu, ngoba kwakungena abantu ababehamba namakhosikazi ngamane, ngamathathu, ngamabili ababephenduke nawo, kodwa awukho umthetho washawa ngishembe ukuthi abantu abahlambuluke ngamakhosikazi amaningi. Uthi kodwa umshumayeli lona wathola isikhathi ke manje, wazibona ke manje kufanele aqhubeke, ukuthi makufanele ukuthi kulindwe noma kungu-14, abesebona ukuthi angikwazi ukuthi ngingema ngoba vele losuku lolu usuku lokuthi ngabe ngihambile ngaya kuleyana enye indlu. Uthi iko-ke singazange sike simukelwe isithembu ngoba noma ubaba ekholiwe, kodwa kuqubuka omunye umama angakholwa agcine ubaba angabutholi ubungcwele ngoba ephoqwa, namanye nenye inkosikazi igcine ingabutholi ubungcwele ngoba uma ngabe ikhuluma umthetho kaNkulunkulu, ubaba ubesathi kusho ukuthi seyinomunye umuntu. Angabongi ukuthi ngiyabonga ukuthi ngaphi umuntu owesaba uNkulunkulu, nami usengenze ngangasenza isono lo muntu othanda uNkulunkulu, usengenze nami ngaba ngcwele. Kodwa besethi njena kusho ukuthi ke ukhona umuntu onayo. Bantwana bokholwa, uthi ke lo muntu wasezulwini lesikhathi lo mshumayeli enza lento, uthi walimala kabuhlungu, uhambo lakhe labaluphi. Uthi wasacazwa, wathi uyakwazi ukusacazwa ukuthi yini, ukushaywa nje uphihlike nje, ungabusazi ukuthi ube isijinje. Uthi ke uNkulunkulu unezandla ezinde, unamehlo amade, ungasho ukuthi akakuboni, ungasho ukuthi akazi. Uthi ke abantwana basekuphakameni, uma inkosikazi kuthi kuyinyanga yomhlangano ivume isono, ivumele inhliziyo yayo, noma ubaba avumele inhliziyo yakhe, uthi lo muntu wasezulwini kuyohamba kuhambe uJehova amsuse umuntu phakathi kwabo okunguyena odala ukuthi kube njalo. Uthi abakhuli, uthi ngeke bakhule abantu abangamsabi uJehova, ebanike izinsuku eziningi, noma ngabe bengafile, kodwa kuyohamba kuhamba nihlukane. Kuvele nje into encane nje, kuvele ukuthi phithi bese niyahlukana, kuthiwa hawu labantu sebahlale kangaka, labantu ukuthi kanti seniyajeziswa.
licoshwa nguNkulunkulu sekungena ukuhlupheka sekungena isigwebo seniyagwetshwa ligwetshelwa zona lezi yansuku enanijabula ngazo kodwa senehliselwa isigwebo sezinyembezi niyobonakala ningahlali kahle nibonakale niphambana nibonakale kubathi uyasebenza nemali ungayiboni ukuthi ishonaphi ngoba uNkulunkulu uzobe esekushaya uzobe ekushaya ngothando onalo owalisebenzisela ukuthi kungcono uthando umkakho esikhundleni sikaJehova. Lokho ke bantwana basekuphakameni kufanele sikuqaphele ukuthi umyeni wakho usuke ungamceleli izinsuku ezinde uma ngabe umvumela ukuthi athathe usuku likaJehova athathe isihlalo sikaJehova usuke ungamthandi usuke umnikela usuke umqhuba uvuma usayina ukuthi uyasayina ukuthi akahambe emhlabeni ngoba uma uJehova esesukile kuye yonke into ezayo iyomshaya imuyise. Usho njalo ukuthi sizithanga uthule lokho. Uyoshaya ngazo zonke izifo ezikhona. Uyothi noma esefika umnikazi wazo afika ayitshale kahle kuwe ngoba usulahliwe. Akusekho lutho lokuvikele. uJehova usekunikele ngawe usethena abamthatha abamthandayo ngoba ngehlulekile ngayo. Ngoba kufanele sizibuze bangcwele ukuthi uma uNkulunkulu ethi konke okwethu agcine ngolwesine lolu thando ke osoluqhamuka ngolwesine kufanele sizibuze ukuthi alusiyo yini inkemba ebekelwa abangawugcini umthetho kaNkulunkulu lubuyaphi. Kufanele ukuthi bese uyaguqa uthi inkosi ngelekelele nangomubi esefikile uphikise inhliziyo yakho uthandaze umuzwe omubi uma ngabe esefikile. Amakhosikazi ayingcwele asaba uNkulunkulu noma ayisemzini yawo anganikeli ngeinsuku zikaJehova kubayeni bazo. Kuyawuthi noma sehambile emhlabeni yoba khona izinto eziyosho ukuthi bathe mabasuka lapha bayizulwini hlasuthi ezingcwelisayo yathi nayisuka lapha iyezandleni zikaSheme. uSheme ongumoya oyingcwele owahamba wayosifunela lokukholwa. uSheme owathembeka ongathanga ma uJehova akhuluma naye entabeni yomhlangano akafikanga kubantu wakhuluma amanga wahlandekezela lokukhuluma akashongo ukuthi uthe uJehova sekuyimi uJehova akashongo ukuthi uthe uJehova mina sengimkhulu ngisho nakuJesu. Kodwa uShembe wafika wathi akwesatshwe owayembiza entabeni akashongo ukuthi uthe uJehova akusatshwe mina. Abayo izandleni zomuntu othembekile njengoShembe zomuntu wasebenzela uNkulunkulu zomuntu ongabanga nandaba nobucwebe bomhlaba bayoba umbutho ekuyothi makhala abantu emhlabeni uShembe ajikjele bona athi abahambe bawunqoba leyo mpi sebangasekho ngoba uyoba bazi ukuthi bangabantwana abahamba kahle phambi kwakhe noma sebedlule emhlabeni badlulela kuye ngoba bahlonipha umthetho kaNkulunkulu bazihlonipha ngisho emizini yoyise bazi ukuthi bona bangabantu bekhethelo uJehova afunga ngabo wathi emhlabeni noma abantu bese bengilahlile kodwa ngempela laba bona bazovusa bazokwakha indlu yami. uShembe wafunga ngathi ayengeka afunge ngamasoka ayengeka afunge ngabanga ngeintombi eziqomayo wayengeka afunge ngamakhosikazi angayiphethe kahle. Hayi ukuthi isono ukuthi ube nomuntu
ongayena umyeni wakho. Kuyisono khona kumyeni wakho ukuthatha usuku likaJehova ulinikeze umyeni wakho. Kuyisono, akusho ukuthi ungeke ulahle. Ngoba kwayena umyeni wakho akangaphezulu kwaJehova. Futhi usuke engakuthandi umyeni wakho uma ethi phula umthetho kaNkulunkulu. Kubhlungu ukuthi umuntu uma ejoyina evotela ijele bese nawe umeseka unawe uthi nami ngifuna ukuyongena nawe ejele. Umuntu uma evotela isihogo ethi mina ngifuna ukuthi mangisuka lapha ngesihogweni bese uthi nami ngoba nako ngiganile ngifuna nami ukuyokusha nawe esihogweni. Kanti uyinkosikazi ka14 enjani ngoba kufanele wena ube njengalento esho ngishembe mayethi wabavikela ngamakhosana amandla. Kufanele nawe ubalwe ukuthi umyeni wakho wavikeleka ngenkosikazi enamandla okugcina umthetho kaNkulunkulu. Wathi esezoya esihogweni kodwa umkakhe ngoba yena wayenazo izikhali zokuhlomela omubi wabese esiza umyeni wakhe wangabasangena ekulahlweni ngenxa yakhe. Ngisho ukuthi ke bangcwele njengoba sizohlala lapha sazi ukuthi zikhona indloli, sazi futhi ukuthi noma sisuka lapha ke ukuthi noma umhlangano ungakavalwa kuthi uzovalwa ngelanga ethile uyaqala uyavalwa sebesefikile lona ofikayo ohamba phambili ophikisana noNkulunkulu. Kuyaqala sekuthiwa akudla ongcwele umuntu ungena esithebeni sabantu abalindile kodwa uyazi ukuthi ungena nodaka futhi akekho wazi ukuthi kungani engahlalanga kwakhe wangeza lapha. Ngithi ke likhulu icala abantwana basephakameni kakhulukazi umuntu osoyaziyo indaba kaNkulunkulu. Ngisho ukuthi abantwana basephakameni ikhona insindiso ukuyeza ukusindiswa. Abantwana basephakameni sekufikile noma kungafiki namhla uShembe wakubona phambili wathi thina amaNazaretha asisindisiwe siyohlabelela ngako sibatshela abantu ukuthi sesisindisiwe. Ukusindiswa usuke usindiswe ekwephuleni umthetho kaNkulunkulu. Akusiko ukuthi usindiswa ngoba umbatha ingubo emhlophe noma kuyiwa esimayweni umuntu azi kahle ukuthi akakufanele ukuya kuso, akakufanele kwakuba sethempeli kwaba semhlanganweni kodwa umuntu ambatha ahlobe athi ngibani ongibonayo. Kodwa ombonayo athi mayisemshaya ngokuhlupheka abesethi Thixo wami idwala lami wena umkhohlwa ngani. Bengicela abantwana basephakameni ukuthi uJehova namhla silamlele bangcwele amazwi yiwo lawa uNkulunkulu ade ngiphe wona ukuthi ngiwandlale nami ngizithathele nami engathi ngingaba nguye oyothi mayehamba ayoba ngumbutho wokuvikela abangcwele. Inkosi busise nezwini.